إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب التوحيد وأقول من مفهوم وهذا دكان من دي باب أي توحيد وصوب مفافة فوهه كم جواه كنا باب إفوق أقول من ميدو فرشان أي باب كي ديوانا باب أي من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من توحيد تحقيق إجماني كي الله سبحانه وتعالى كون تكن إيجي مفوريها مغتوغا إكلام كون تكن قبول كرا ميهك فراتم فننجي إمها كانتتا إميهك بهاي عملا عقيدة إنفني أدي توحيد نفي كرا إمها كانتتكم دور وركاتر وجميها دخل الجنة بغير حساب حسابك عنو لا إمها سورغ ونان إبس عذابا إميهك نوليبي إميهك سورغ ونانكم غواهك نانجم باب ميتانو مسوم ميديه كودين توحيدك معكم اماتيركم غواهك الله سبحانه وتعالى يكون تكرن جه غوتا يكون تكو اله اخلاص تري علكونكو يكون تك نفي كرا شركو كودي بودو امه عملتكم دور ركاتري دنيا حياه بيت كفا واكم غوانما اميهكو حساب كانوا لا به عذاب كانوا لا اميهكو سورغ ونان حساب نتي عذاب نوان حساب نتي معنی کی عذاب بس نتي اميهكو سورغ ونان فرتمان مؤلف الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله مي بابو جنوا فوني كيت قرآن قايت أي سورة النحل قصتك به ونايك الله سبحانه وتعالى وحيك ربافه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين بآياتك معنى إن إبراهيم كان أمة هما كشور إبراهيم قفان به أمتك كمغا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قانتا لله اجمانك الله سبحانه وتعالى اخلاص ترك معكو كمن تروا حنيفا معنى كي هميكن الله سبحانه وتعالى انجون تك كمن تروا اهنيهم فراتك تباو منذر ركعات هميكن الله سبحانه وتعالى فراتا امبر كلام اخلاص طريقه اميها ولم يكن من المشركين اكله فانو بودا نغنوي شرو كرا ميهون گترين ميتانغا مي ايتوغا وارد فامير بايك كلمه مثالك ابراهيم عليه السلام و امتكم ان فرت نقطه كي مي ايتوغا بيان كرا فرتما او من لي فاداك ابراهيم كان ابراهيم و امتكم ابراهيم فان اي اكني إنما إبراهيم كفان كي وجنت أمتك بي علم المداور متى أمته بنا بهج معنى كي قدوة وإماما معلما للخير قدوتك كم معنى كي هم ميستك مكيفان التباوان جه نمونا كم مكيفان ودا جنبي أي توحيد تباوة شركون إكبا أمك توحيدك ملتك بفاكم ودا جن ما صاحب إبراهيم عليه السلام هم مكيفان كي هيوكم قدوة إجمالك نمونا إمها ميستون كيفانا تباي فاده كيفانا فهم وداعي إمها رسول بيكلم بس هنگو آفوني كيفانو به ماغو أي إمامك إبراهيم عليه السلام قدوة وإماما معلما للخير معلم معنى أنغنا دب فرا كيوا دب فرا للخير هيو كنتت ميستكون أنغنا دب بفلكمغا إكله كيفانو بوداعي إمامكم وداعن صوبكي وما ذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين أي كيفان الله سبحانه وتعالى موغا كرمتي وداعن إمها مصيباتك كيفان كتري وداع أدي الله سبحانه وتعالى يقين كمك بودكمك صوب هم علمور مدالوني إمامكم وتا ميستكم مچ نمونا اكم غاو ميستكم مچ قدوتكم غاو إمامكم غاون حاصل واني كتريكما يقينكم كتريكم مغو حاصل كرمغا دماغ امها مصيباتك كتريو
adihama yaayku Allah subhanahu wa ta'ala hadratun ummidaayku e maqsad hasilwana kamuge Allah nasr devwana kamu yaqeen ka mi dekan furihame daakam gawanama al imamatu kamiyab verikan manaki mistak mumachan imamekkam gamunge laqab emiheka hasil kure musibata ketteri won nuwakam gawanama war fasihan feeliwegen daane adihama yaayku musibata kekkurma ka Allah hadratun kamiyab ga ummid nukurakam gawanames miha tedmoga sabitwe nurwe Ibrahim alayhis salam e kayfana qawmuge mihun gaata Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakam gwalawwa wadaga time rashu gahul warin qawmuge ahul wari kayfana narakeli me alifana illal emihe kayfana oqobade wen names e kayfana ketteri wadaga anikkaasam nikmu wadagen Allah subhanahu wa ta'ala ge maga dawah dem fettevi Allah ta'ala ge hadratun nasra kamiyab e kayfana ummid kura fare gas maayus wadagen nuluba nem ege sababun deenuga imamukam deenuga mistakun emiheka tabawun deenuga mistakun emiheki namuna ekkamuga belun hasilwani ketteri kamai yaqinkam dawatuga maadanuga libe ketteri debe musibat ekak ekkurun ama hemme Allah ta'ala ge hadratun yaqinaka ummid kuru emiheku marumuge fahum wes emiheke dawatuga asar feni feturige hingadan adi emiheka dawatuga asarun duniyen kamen fenun kam gawi names Allah subhanahu wa ta'ala ka hadratun libene dharmaya sawabak emihek yaqeen kore e dharmaya sawabun emiheko mahrum nuwanek eme egotuga mase kuranjeni mihuriha gotek gaves Ibrahim alayhis salam ei namuna nisakunge imame ehem wegen kayfan siyo kore pawani enna Ibrahima kana umma Ibrahim alayhis salam we iqtida we tabawe hewlafa salih hewkantattaka mistakuna namuna dekkevi bekalekkamuk qanit mitanga me ayatuga bayan kura fa anek kalime ki qanitan ga maana ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah idala fawani al qunut ga maane ki dawamut ta'ah qunut ga maane ki hewkumuga demihur wal musalli idha atala qiyamahu namaz kuramiha enga qiyam maane ki namaduga kolon hurun diugo fikam gawanama aw ruku'uhu mata ruku'uga ginairu heda kurakum gawanama nuwata sajidaga ginairu heda kurakum gawanam fa huwa qanit ene ki qanit ke bana qanit ek mane ki Allah subhanahu wa ta'ala du'a ko alukum ko hegotuga demihun nami hekenek namadu qam diuko kurakum gawanam ene qiyam diu kuranje adi ruku diu kuranje sajida diu kuranje em ikhlas terikama Allah subhanahu wa ta'ala du'a kurumuga qaim ve hun nami hek mikeni qanit al qunut ek mane ki Allah subhanahu wa ta'ala du'a ko alukum kurumuga demi hun namiha egotuga gine wagutu hayatu heda kurami in ayatak Allah subhanahu wa ta'ala maana bayan kura fi qunut ge maana amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih az-zumar suratu ganwanai mitang Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura fi wani ekalange alukon ko amman huwa qanitun ana al-layli sajida Allah kiyamantirikamaayku reegandu wagutuga sajidako qa'iman sajidaga halatuga qiyamga halatuga ekalaga alukon kurmuga demihunna miha yahdharu al-akhirah akhir ad-duhamad birwetu miha wa yarju rahmata rabbih adi Allah subhanahu wa ta'ala rahmata ummid kuramiha efademihunna enum mihunna hamahamennuan hemitan qanit genna fewani qiyamuga adi sajidaga adi alukamuga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ikhlas terikamaayku demihunna mi timwana nukta gotuga faha kurafani annahu kana hanifan hanif esifa ekayfan ke hanif kamuga bayan kuraf ibn qayyim rahimahullah idala fawani hanif ke maana ga hanifan ke maana ki al hanif al muqbilu ala Allah al hanif maana ki Allah subhanahu wa ta'ala farata embrigem wa miha al mu'ridu an kulli ma siwahu Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem farataka furagas difami Allah subhanahu wa ta'ala farata emburi enum farataka furagas difami ha meken hanif emvima Ibrahim alayhis salam ei hameken Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrat embrigem wa ekalange farata emburu nafi kura en evves maanen ekayfan en makhluqa de terega nef farat
embi ma me kurige me khabartaw terega tibefan adoswan Ibrahim alayhis salam alifana ellar wagutuga Jibril fan wadagen vidalu ekama kalege fan ge bes hajeten ebetto ekamo ke kay fan Jibril fan farapulun ebbes kame edi waden noge vidalu timannage haja Allah subhanahu wa ta'ala den wadigen ve en ebbes faratun kay fan kamako ewagutuga edi wadaga tumge ummide kay fan gone ekay fan goriha ummide golifawani Allah subhanahu wa ta'ala ege natija ke wegen diyai alifan ge andala chennes alifan Ibrahim fan attaka qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim timan ilahu wahi kurabime e alifane Ibrahim alayhi salam attaka fini wa salaman adi salamekkan hurechikam ga washe em mufassir vidalwa nimitanga hameken kuni bardan Ibrahim alayhi salam attaka fini echikam ga washe ehem wahi kuramun adi ekay faana mulin amankam nulive ei alifanu terege hutta aide kola finimum wessei Ibrahim faana mulin amankam libbenno ei alifa hono gotta kulleka fini wejja manekka wesama undagota kurmatlanje em dem wahi kore wa salaman ala Ibrahim ge faana attaka salamekkam huri amankam huri echikam ga wash em hamekin finyenno ege iturun ekay faana amankam huri echikam ga alifanu ge idikol fini hamaya ekko ekay faana amankam huri rakkaterigan de echikam ge alifan guma alifanu ge rabbu alifan amur kureb ei Allah subhanahu wa ta'ala farata Ibrahim alayhis salam amru wadagan faumuge natija ken ebbes farataka ekay faanu ge hippul gossenwe hatarwana nukta yakimi ayatu faha annahu ma kana minal mushrikin Ibrahim alayhis salam shirukura mihun ge tereinwe ekiben to ei ekade faanuge ikhlas terikam furi homai ekade faanuge teduwari kamai shirukuge emmeha amalutakun ekade faanu ekkiba wadagam fa emmeha amaluta kikkurun deka faanuge ahulwarin itereen ke faanu bafa kalun azar wes ekade faanu bappe dawad devwafa bappa wala dawad devwafa tauhidu maga bappa nama bappe ash gulun kandalef فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إكيفان بابا فل أي الله عداوة تريك إنهم هندوك تبرأ منه إكيفان بابا فل فرا فلون بريه وداك إمي ما توحيد أي ميستكون إكورا إتشك يا خلاف جكم غوانا ما كم ميهكم غابينا مس إمي هك فراتون بريه ون أي إسلام عقيدة أقول ما لازم كراك مهم إكيفان bappa fa dawah devi ehnemes tauhid umaga nama bappa fulu farapulum bes bariya wadagen gulun kandalebi ei Ibrahim alayhis salam namuna kamuga be wadagen sobak ne mitanga hataru sifek fa kura fewani tauhid ga ahulwarin e sifataka rakkateri wan jehe Ibrahim alayhis salam ehem befulun eterin khassa kurewun sobak de muallif genna foni hen ayate ei suratul mu'minun ge fansas nuwana aye وقال والذين هم بربهم لا يشركون ادي الله سبحانه وتعالى وحي كربي اباميهني ورسكلانge shirku nukuramihu ebamihunge veri raskalange shirku nukura mihun nemiyatuge sevani Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafa emihunge sifa yaki ebamihunke shiru kura bayinune ibn kathir rahimahullah miya tafsir ga vidala fawani ebamihun shiru kura bayinune ebahu muradiki la ya'buduna ma Allah ghayrahu Allah subhanahu wa ta'ala ayku ehim faratak ebamihun alakam nukure bal yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu la ilaha illa Allah ahad samad ay yuwahhidunahu manak galang ekkawan takure adi ebamihun dane Allah subhanahu wa ta'ala ekkawan ilahu kam ekalange samadwanta ilahu samad maneki ehen huriha farattake e farategge ehi terikama hajat terikama beenu befawa e farateg ehem faratege hajataka beenu wege nowa farang as-samad e huriha makhluqatakum wani Allah subhanahu wa ta'ala hajat teri en mes ekalange ehen ebbes farategge ebbes faratakum ebbes minbarege hajataka beenu wadige nowe as-samad lam yattakhid sahibatan wala walada ekalange sahiba manaki baveri agun men hayatu baring ikhtiyar kurahin Allah subhanahu wa ta'ala iblis baveri ikhtiyar nukurab wala waladan ay darikalok ikhtiyar nukurab wa annahu la nadhira lahu adi kalange ifadem faraten mitanga
بيان قرآن الصفة كي سورة الإخلاص أسوا صفة قل هو الله أحد قال يفان بدا وره الله كونت الله الصمد كلامه صمد وانت إله لم يلد ولم يولد كلامه بس فرات كفم وجن نوى كلامه داري كلا كنوى ولم يولد كلامه هم فرات كفم وجن نوى ولم يكن له كفوا أحد هذا كلامه فتح مس فرات نوى مي معناه سورة ميكين سورة الإخلاص إخلاص الله سبحانه وتعالى إخلاص تريمون سورة سورة معناه سورة نام نجي فاهمان أي شيركم ميستكم كباومك يا خلافا الله داري كلا كواكم بنيميو نصارين إبامهم الله شروع فيوان أدي الله سبحانه وتعالى باوري كوي بني ميهون إيواني الله شروع كف إفهم قدام مؤلف رحمه الله جنا أفاني حديث أي عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير بدالوي حسين بن عبد الرحمن بدالوي تمنى سعيد بن جبير أريهوغا إنيمه فقال بدالوي أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ريغ ويتون تاري ويتون ابن مانكي أغمن فينا بيدير وربنا من تاري مهم علي كفالة أرير الدات إفادت ريغ ويقول الدماء تاري كاكو هي دكوني أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا تمن دنيمة أنا تمنى ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة دين تمن دنيمة هنا تمنه قولني نماذج كراك النونة متانغا مي إبارة فارق نشنا هنا سبب فاه قرباني أصابع كلهم تقوار كما ميستكون دكون تريك نهون ورمين ده كدني أي دمبر قديغا تاريخ جواها كبنيما تاريخ فينونة بني في أجمانة كي فين بيفلوك هيلا أولى تي فينوني قديغا دمبر قديغ هيلا أولى كم ونيا تبنولني هيلا تبنى تي فينونة بنيما دين تمنى كراك من نوبنيس كاره تمنى هيوانه بيفلك نماذ كربا هيلا أولواتي تاي إغديجه فنوني نهميما أدوهان هوري ميهين كيفا نماذ كربا أولوانيه هيودان كمتّكا ويدا ألوي تمنى نماذ كراك نونه أولونك هي مستكون دكون تريكما أنكون تما دتريغا تما هون هيوسيفه تما هون فيمبربرس بودان هيوكو هيكورو نفسو وربودان إديكمن أي نهميما ඒ නෆ්ස අදබ් දෙමු ගොතුන් අදි ඒ බාබ එක එෆාන බන්දු කරෙවි එහෙම මෙම එක එෆාන මෙදුග මේ එක එෆානුගේ නෙක් සිෆේක හොගොතෙන් හි කොෆානෙත් එන්නස එක එෆානෙක් මානේ කි නමාද් නුකරවේ ගන්නස් ඒ ගඩි එක එෆාන ලොවේ නමාද් කරවා කනෝ විදාරේ අමා ඉන්නි ලම් අකුන් ෆි සලාතින් තිමන්න හුරි නමාද කනෝනේ නමාද හෙලනෝ ඔලොනික් වලාකින් ලුදිග්තු එනස් තිමන්නෙන් හෙලන සෝබගේ තිමන්නගා ගෙච්ච කහිජෙහි තිමන්නගා ගෙච්ච කහිජෙහි අවගොන් මෙන් නම එන් හේලා වලවහක් බොන ෆියම් එහෙම එංගේන අවගොමන්න එහෙම බොනිය මිහුන් ඉතංගරානි තිමන නමාද හේලා වලනිකම සෙකමකෝ එවහක නබුණ එයි එන බේනුමානේ ගින ෆාර ඉඛලාස් ත්‍රික නැතිය බේනුමානේ ඒගොතුම් බස් එහෙම මිහුන දක්කාදෙන් ආතිබන්නගේ දම්බරු නමාද කුරාම හෙන්න මෙසේ බේෆුලොන් ඒගොත මිස්නි දානේති එක් දොර බන්දු කර වලාකින් ලුදිග්තු හෙනස් තිමන්න හේලා උනි තිමන්නගා ඉච්ච කරජෙහිමේ නගුලාන් තාරි හෙදෙච්ච කරජෙහි قال فما صنعت විදාල එහෙම ජකීනෙන් හේදී කරජීම කීනෙන් හේදී قلت ارتقيت දාලොයි තිමන්න රුකියා කුරි මීහෙක්කාර ගොස් මණික මීහෙක්කාර බුනියේ රුකියා කුර قلت حدثنا විදාල قال فما حملك على ذلك විදාලොයි එකන් එගොත කුර කලේක ෆාන ෆෙනි වඩාගති කොන් සවබකට්ටකා මණ කී වෙහෙ රුකියා කුරි කී වෙහෙ රුකියා කුරෙවි قلت තිමන් දෙන්නේමේ حديث حدثناه الشعبي තිමම් එගොත එකන් කුරි සවබකි ශාබි තිමම් මෙන්න කියවා දෙවි හදීසෙගේ මච්ච බිනා කොෂේ එම අසාබේ කරුන් අමල් ෆුලත බිනා ෆෙහොරි හදීසෙගේ මච්ච හදීසුන් දලීල් නංගවා කුරබෙස් قال وما حدثكم بدالوي كباهي كيا دبي حديثك كذا قلت تمن دنيمه حدثنا عن بريدة بن حصيب بريدة بن حصيب كيوان تمن منا حديث كيا دبي أنه قال كيفان بدالوي كما لا رقية إلا من عين أو حمة حديث قاسمني لا رقية إلا من عين أو حمة رقية كرم النوي بتاعنا مرادك رقية فادا أم بودا قرآن ده سووكم متى بيان كفن أي من عين معنى كسفينة
donuge sumpaka mihuna je aw humatin nuwata echek karijahage nuwata hum me esfina ge sabun e ruqiya ge emme manfa bodu kamaki enun kamega ruqiya nukurwe ne kanu ge manake manfa bodu dekamaki mi dekamun ruqiya kuri meg manake qala قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع vidalui tiya aduwehi khabaruga macca tibati kuri rangolokam ke mane ki tibage istidlalu rangale ai tibati amalu kuffati wani hadisege macca ehema me aneka ga rayo e mazhab rangolokama timanna mi dakkan wole wahakaya adi tibeona ti vidalwa hadisa tigenne gota taarud nekka e bayan kodde e mane ki tigenne hadisa tin tikure dalalat rangale den ehekam walakin ehnames حدثنا ابن عباس أرمنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم فرابلون كيا دبي حديث دمهر بيجنا نهين حديث أنه قال ورضت علي الأمم كيف أن حديث كربي تمن كذلك فانا أمتن هشيلونه أمة دكيونه إتانغا حديث سمر واحد كاف مسلم كون إرجعت كيف أنا أمة دكيف أنا أي مي محشر کو میدان کو آہ متا بیان کرمانی بے فلونگ اسراغ ریگے سیدال فیبوری می نو تے کیفان دکے فیبوری نرکاگے خبرتا ادی سورگے خبرتا کیفان مدینہ گوننی کوبس میں میگوتون دکے ایفا کمکم بوڑا بوروین විදාල වරදත් අලයල් උමම් උම්මෙත් තිමන් කලේගෆාන හුෂයලුන් තිමන් කයෆාන දෙක්කේ වන ෆරායිතු නබිය්‍ය වමාහු රහතු තිමන් කලේගෆාන ෆෙනි වඩාගතේ නබියුම් ඒ බේෆුලුන් ගාතු ගවර බෑමදු බේෆුලුන් තිබ්බානික රහතු මේ හදීස් වල විදාන රහතු මානේ කි දිහේකවර මදු ගුරුප ජමාත වෙජම ක රහතු صحيح مسلم غر وهيت ميغو تفسير کو کوڑا کو اسوي لفظ الرهط معنی کہ දිහේකවර මදු බයි නයි බේකලුන් ගාතු ගා තිබ්බාති මං කේෆාන ෆෙනිවාට එකොම්ම රසූල් බේකලුගස් වඩා ගන්නවානි ඒ බේකදක ඊමාවි මිහුන් නායක එහෙම බයෙන් නබී බේකලුන් තිමන් කේෆාන දෙකි වඩා ගතීමේ ඒ බේෆලුන් ගාතු ගවර බෑමදු බේබේෆලුන් වන් නබියු වමාහු රජුලු වර්රජුලානි බයෙන් නබියුන් තිමන් කේෆාන ෆෙනි වඩා ගතේ එකකු එමිහි ගාතු ගුන්නවා වර්රජුලානි අදි බයෙන් නබී බේකලුන් ගාතු ග දෙමිහුන් තිබ්බොයි එක් මානේ කි ඒ බේෆලුක ඊමාවි දෙමිහුන් bay befulun gaatu ekaku hunnawa nigoda feni wadagat wan nabi walaysa ma'ahu ahad bay nabiyun timan kayfan deka wadagat me evves mihu ke mihun gaatu gonnete ekani ma ekani wadanne dem hadis kurabi id rufi ali sawadun azim timan kadefan ferne durum bayako annata nota mihe kon sawadun azim me keni durum fenna mihun ei kaahu kame kom baykame nege فظننت انهم امتي تمن كيفان هيفلو كريم تمن كيفان امتي دنگه دكيني تمن كيفان دور فقيل لي هذا موسى وقومه دين تمن كيفان دنونه اي موسى كفان كيفان قومه دورون افن تيفن ودا گنونه موسى كفان كيفان قومه فنظرت فاذا هو سواد عظيم متانغا مي بروايتو مي اصل نسخه اسف ولكن انظر الى الافق ehnekamku macca ballawaash man dura ballawaash fanadhartu den timam belleme fa idha sawadun adhim minuskhaga e kalimon vettifa war fotoge aslu nakur ko fanuskhaga e kalim vettifa wati kon boda faha kurani fanadhartu fa idha sawadun adhim timam kayfan ballawa levveruga durun timam kalegfana feni wadagate bayakumi faqila li timam kayfan denne one hadhihi ummatuka mi kalegfana ummati ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إبامهم كتير كبه هدي هاس ميهم حسابك أدي عذاب النت سور قلنا كيفان أمة تير كبه هدي هاس ميهم حسابك أدي عذاب النت سور قلنا إهين حديث كروا ثم نهض فدخل منزله إهين حديث كروا دين تدو وداعين إكيفان كتير كلا جكولا وداعت بده وداعت أي سابق كيادف فخاض الناس في أولئك دين ميستكم أي كمبيتو واحدكم فراف أنا كي
hisaben azaben neti suwarga wannani kombayetto ashabekon terega wahag deken fara kefan evara ewan hadis korba abdene kefan gekolo wadagati ashabekon ei kombayetto konkal sifateken honna bayetto ebe fulun terega wahag deken fashaf ei kombe fulus benu wane ei konkal sifatetto balage gitere wanna hisaben azaben neti suwarga wannani haddi asmihengoak faqala ba'dhum bay befulun vidalwi فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرج ودانه ايواني الله رسولك صحابي نش كيفان اره غلو كيفان صحابي نشوان اي مابك نميهم ترين حدي اسمي سور ورنان واكه امما اي صحابي فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم ادي بك بنني فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا එමිහුන් හීවනි බොඩ ලෆා කරවෙනි ඉස්ලාම් කම් මතීග උෆම් වේ ශිරුකුගේ එව්වස් අමල නොකොත්ති මෙහොන් නර සුබ්හානල්ලාහ් එබේ ෆුලුන්ගේ zamanuga es zamanage බුදන් අලකොන් කොෆාවන් එබේ ෆුලුන් හේකමකමුගේ දෙක වඩා ගන්න ඕනේ උෆම් වීන්සුර දුහා කො ශිරුකුගේ අමල බුදන් අලකොන් කරම නැති තෞහීද් මතිය ખાලස් කොත්ති වරබොඩ නියමතෙන් වරබොඩ නසීබෙන්ගේ එව්වස් zamanage බුදේ කාරේගු සයිද නුජහා අල්ලාහුම් ෆරාතක අලකොන් නුකො උෆම් විදුම් ෆෙරියෙන් අල්ලාහගේ එක්කවන්තකම හැකිවා මෙහි ගොත කුළුන් එයි වරම් මත්වරියකම් වාකම් මේ බේෆුන් විදාල වල අල් ෆලඅල්ලහුම් الذين ولدوا في الاسلام ඉස්ලාම් දිනුක මච්ච උෆම් වේ මුස්ලිමුගේ තෙරියක උෆම් වේගේ ෆලම් යුශ්රිකු බිල්ලාහි ෂයියා අල්ලාහ එව්වස් කමකා ශිරකු නොකො තිබි මිහුන්නේ වදකරු අෂියා මිහින් එබේෆුලුන් හම එබේෆුලුන් විශ්න වඩා ගන්නවා ගොතක ඒ හදීස් තෆ්සීර් කරමු ගෙන්දි ඒ මීන බයිකෙන්න මස්බල්ලා මිතාංගා ආගමන ෆාහ කුරන්ජි නුක්තා එබේෆුලුන් මුලින්ම සිදක්කවනි هيكونت تقوى صحبة صحابي إنك خاصة درجة اللي بدأم فباي هم دين يبيفلون ويست بيبيفلون يدي توحيد شركون كيباون هم هيو عمل تقوى كيبيفلون يدك كون إجماع كي هيو عمل كوج نوني دبين ما جنت لكن نسبة كان حسب جواه كن ودك كيبيفلون مولم بس هيو عمل تقوى كيدك كون دم ميكو تيبيفلون واحد كون تبانيكم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه دين كيفان ابيفن ترنيك مداغن اي كومبيتو خبر دب فقال حديث كربي هم الذين لا يسترقون ابا ميهن لا يسترقون معنی کہ رقیہ قران اہم میہن گاتو نیدے میہن رقیہ قرمکی اچکیو نوتے میترون قرآن آیت کی مت حدیث میں ثابت ودلی میں اچکیوا دعا کمگا وینمس کیوا فمن نوتا میترون میکوتا فروا كرمك رقيا هم الذين لا يسترقون ابمهن رقيا كرم ميهن غات نودا ميهن اي الله سبحانه وتعالى ميهن كرا وكيل اعتبار بڑو اهم فراتك ديوم بوره رقيا كرم ذات خدكم خود ما نبي صلى الله عليه وسلم رقيا كرم وافر صحابه رقيا كد وافر كيفانس ادي رقيا غا شرك النتيا ما سنونس حديث كرم ekon ebe fulunge iman kama taqwa ge daraja huri ifada kama bismihe gatak gos edumuge istumenni Allah ameken wakil kur e daraja ebe fulunge taqwa war kama ikhlas terikan gosur aliskuru humul ladina la yastarqun wa la yaktawun adi bamihum la yaktawun alkawa maane ki mitanga mi argumentere amko kawajuh me kiyani mi hijama edatu mitanga la yaktawun maane ki hijama go akennu mitanga murade ki kuri zaman miharis farwa gotu beenun kore farwa en ei tanakun lemana nojjiya uni taneg farwana rangala nojjiya etene alifan jassa dagondo donko jassan uni ech anda fanames alifan jassa fissali bay em fawge ilaj lemana no ekam ga venemes nuniyam farugande bihigane echennagan fasih nojjiya metene alifan jassa andala emihun nudane mihun gaata ka ifada kamukurak wala yaktawun wala yatatayyarun ade emihun mayus nuwane at-tatayyur mane kuri zamanu gonna aaden ei mi duni ecche udussagen nasibu hunnoge belum bay mihun nan mikarakanta miharus gen nikun ton komme secche muras kanda abuna medu rangalen none kalokula gulale hingadan ecche alagen faana foro hifanere foro vettidan me nuniya duvwadane komes kame vedan den ene hitangarani de medu rangale none ei aqida masale mikahala kantattaka gulwaage mihunge aqida badalku efade evveska mihun hunna
maniki Allah subhanahu wa ta'ala hadrat emin ummid qur'ani ifad evve sawakar emin aqida ein kamaka guligen nudan wa ala rabbihim yatawakkalun emihum hamaiken wakil qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala min evve sife neti Allah hamaiken wakil kurumge daraja ikhlas serikamge daraja ebamihum gosse daraja ga sawun emihum hisaben azaben neti sorgonna emihum nudan emihum gata kashe kankamaku ruqiya kurakash emihum amille koffana hennames mihum kare gos edumaki wakil kamge mati daraja fushora kamakawati befulun nukurban faqama ukasha bin mihsan din ukasha bin mihsan ki sahabik tedu wadak faqala ya rasul allah dinni allah rasulay ud'u allah an yaj'alani minhu allah du'a ko devashe timan emihun giterem vet hisaben azaben neti suwar wonnane haddihas mihu giterem timanna veto du'a ko devashe قال أنت منهم أديس كربي كذا يفعل واهوش أميهم بترين سبحان الله كذا يفعل واهوش أميهم بترين ثم قام رجل آخر دينغنا كهم بيفعل تدوّران كم بيفعل بينهم أردتو لكيف أنا أديس كرب فقام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم ديني الله رسول أتي من الناس أميهم بترين واتو دعاء كدباش فقال سبقك بها عكاشة كذا يفعل وريكم كوريا راغوسي isam bekefan dor bandu kore maneki hadihas mih dor bandu wi kine konko eti silsila ko dam fara fiyam ekam shartu mona mih kusas danno maneka mekefan vidalu undugu man kalefan ege mih terema mih nune he mekefan jawab isam ferigen ding kalefan ka nudevene ehen nestu madis kore kalefan kor kuriga e okkasha kuriya rahinga iden em beflo tedu wadenu gonna isam ferigen e dor ekefan egda silsila wegen ding huttu ehnemes e hadis kore basfulu tankula riti ko e bayan ko devvi nek mane ke hin ekefan benu fula nuna kombe flok tedu wada hatima kade fana te mihun ter wame kade fana te wame hen nune egota wame hen nune hen adis kora em riti ko ekefan riti ustubakum egota silsila ko diwen ekefan bandu korbe enes okkasha ben muhsan e haddias mihun terega himenene bekalekkan ashabiyakan kulful matiga khud rasulullah sallallahu alaihi wasallam adis korbe ei hama hagiyatu ase ekefan ge sifatan huri agito se kefana ke sifato gahulure kabat en misten ke kefano itura ka ehem befluna begatun egote khabar nudef em mitanga haddihas mihun wahaka evani bayan kurbawa haddihas mihun suwargu wannanakan timan kale kefanuge ummatun hisabek adi azabek neti adi mitanunge bedeya kodde mi kashi jehun echi karjaf kam gwanam ruqiya kurun ei huddakamek enes mihun gata ruqiya kurun diun ei hagiyatu ka mitanga boda mana kuraifawa kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekefan khudwani ruqiya kurafa sahabe kon ekefan ruqiya koddevi kiya devvi adi mi asabe kalun son ebbe kan ebbe ruqiya kurava adi ekefan adis kurafoni mitiba mi mutere miha ka manfae koddeve kam gwan manfae koddesh ege mane ki behege farwayen kam gawine mes adi miha ke kiya degen miha rangal kure kam gawana mes efada halatik timan engi hori ilmakun kamakun anekay manfa koddekam gawanama enega khay manfa koddesh e ruqiya kam gawe sadi beserin kam gawe nemes ekan ei man nabiyya sallallahu alaihi wasallam agman devwa fawa irshad ruqiya begot ne kayfa hadis kurwa fa man istata minkum an yanfa akhahu falyanfa'hu mi kuni anu den hadis e muslim riwayat man istata minkum an yanfa akhahu falyanfa'hu tibami muteremihaka enega akhaya manfae kodde kam gawanama falyanfa enega manfae koddesh ek mane ki kiwan kam gawana sadi besora kam gawana mes ekam ena kodder den hadis kuravi en hadisega la ba'sa birruqa ma lam takun shirka shiruke ek nuleve kam gawanama ruqiya kurumaga masale nete ei uddakamek ei mes sahih muslim riwayat man nabiy sallallahu alaihi wasallam sihuru jehum ekefana sihuruga asar kuri ehinduga jibril alayhis salam wadagen ekefana ruqiya kurif ekefana idi wadagen nohne mes ekefana wadagen ruqiya kurif me jumla gotegga ruqiya kurun ei ege zaatuga huddaka mehen mes mihun gaata nikamati wegen diun ei hagiyatuga emme rangalugo ekkamuga no fawani ei wakil kurumuge emmati daraja khilaf wa kamekkamuga wat ebe mihunge mi wakil kurumuge kanta guli fawani qada qadaran ebefulum wa iman qada qadar Allah subhanahu wa ta'ala nimmewuma ebefulum befawa iman kamuge mati daraja ga sawbun efada kamakabe sebefulum diumuge visnu aswanuwani
هم مي اندو نوت مي الكول مرادو جاسوا بين حديث الساسبور ايغوتون مي ما النبي صلى الله عليه وسلم كوربي كما صحيح البخاري جاسوا ان جابر غفان كيبان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي بن كعب طبيبا فقط له ارقا وكواه ما النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب قاد بيس على نميه غفون بك ادي midenne farwa korevika malifa jessage farwa korevika men dehe kodeni ei huddaka mek hamam sahih bukhari anas ke faanu kiban asave ke faanus mifada ilaju koravwa fa wakam hamam man nabiy sallallahu alaihi wasallam qawwa as'ad ibn zurara min ash-shawka man nabiy sallallahu alaihi wasallam me hamuge me bayyaka farwa gotuga ekay faanu farwa beenun koravwa fa wakam adi sahih bukhari ga abdullah ibn abbas kiban ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam farapulun naqul qurba fa ash-shifaa fi thalatha tin kamegge shifa wani ni balito ge shifa ge maganu tin asas bayan kodwa fan shurbat asal maami boy ei shifa ge kame wa shurtat mihjan mihjana ke me mitanga bayan korwani ei hijama ga ei le demu hijama jagote ki bolu ganwat borakashi ganwat enum bes hijama ga ahul weren ngeni jaha ki dostere segur wakal fan ngei jahan kuri zamanu ga me hangod me kafala jahani janawarachi ga hondu fadechi etere ga hoyonnech edi jahan anga damagen lenere mi zamanu kore aletta jahari mamille le dama ganna en bolu ga yes dinun tanekkam ga yes leta damali memiken hijama ei warbodu naboi shifa ga tere ga so kamei egotun ammuku nufila hona bolu garissu uni wakitanaka tadu eforum nuni sihuru nifada kankamu manfa kurachi hijama mitanga bayan kura washurtat mihjan wa kayit nar imaneka alifanu endum tan endum ei shifa ge tere gihmene kankamuga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam den hadis kura wa ana anha ummati an kay eman timan kayfanu hipla nowe alifan jes egmane ki ekayfanu mitanga ibn qayyim rahimahullah bayan kura fa kobaka ekayfanu ekan kuremun dehe ko demana adi kobaka ekayfanu ekan timan kayfanu ekan nahi kurawime hadis kure basflog muradik wa fi lafdin in lafza gasa wama uhibbu an aktawi timan kayfan lobben nukurame alifan jassakas ena se kayfanu hadis kurevi shifa ge tere gihimene ekam kemana ki kommen kuranji jahalate gamenu ekan ei ha boda baralefa kam namas ei emme fahuge ilaj komuga wanje ابن القيم رحمه الله تعالى فواني قد تضمنت احاديث الكي اربعه انواع الكي ابهيغتن عاسهوري الفان جسم ابهيغتن عاسهوري حديث تو هتر باوتن همنه فعله فرتم كمكي ما النبي صلى الله عليه وسلم كوربيك اكيفان اكن كوربيك ديوانا درجه كي ديوانا بايكي عدم محبته كيفان اكم لوبين كوربون والثالث تمني الثناء على من تركه ekam kurun dukal limiha ekayfan ta'rif kurab langol kam ekam deke wadagat warabi annahi an hatar wani ekan nahi kuraf mi hatar gotashe masala hadis asaw demi dalwani wala tu'rad bainahuma bihamdillah mi hatar kamuga fushur menwe allah rahmatun allah hamdu tamin ebeskam fushur menwe fa inna fi'luhu yadullu ala jawazi ene kayfan ekan kurabun deha kodde huddakam ekege zatu nikamaki huddakamek wa adamu muhabbatihi lahu la yadullu ala al-man' minhu ekayfan ekam lobi nukurumun dalil nukure ei ekam manawi kamak ekamaki haram kam ekam dalil nukure wa amma as-sana'u ala tarikihi fa yadullu ala anna tarkuhu awla wa afdal ekam dukal limi ekayfan ta'rif kuramun de koddeni ekam nukurun awla kam bodukame واما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهه اكيفان اكور بالنهي ده قدني اختياري كم قدن مكروه كم قدوge اي مكروه اي حداගේ terege himene kame حداගේ درجه مكروه ekis ekom kuruma kun mehek azab nul mehenne meg mane ke mihegge bali halat e jaha hisab hingejji kam gawana be fada halat egga kurun ei hudda kame ke kayfan shifa ge tere ekam wani bayan kurawaf e mitanga mi haddias mihun gawaga bayan kor adbain hadis to gase bori itura en komme haddiha hakan itura haddias ke me allah subhanahu wa taala itur ko dekon sewa kirat kurbiya alugon men madamaage darushga faah qur'an dem baaki ba mi filarun nege faah kure bay masalataka ekirat kure madam alugon men asur namada fahuga baaki ba kuriye gendan
هذا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.